Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke cindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje. Okay, ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke esizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho ucindezeleke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje. Okay, ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba ekulethele lona namhlanje-ke abantu-ke bayatheleka-ke laphana-ke e-Orlando-ke Stadium, njengoba sonke sazi ukuthi-ke i-rally enkulu-ke laphana-ke ye-M_K Party. Abantu-ke sebethelekile-ke already nje ungakashayi ngisho u-11, njengoba ubona nje esithombeni sakho-ke sebebaningi-ke, abanye-ke basendleleni-ke bayeza-ke. Ngizoloke ngi-update-a-ke ngifaka izithombe-ke namavidiyo-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke okuqhubekayo-ke kwenzeke. Ngithi-ke angivezeke ngivezele-ke laba-ke abethi-ke bazobe bekhona yini-ke abantu-ke, njengoba i-M_K phela sazi iqembu-ke elisha-ke esanda-ke kusungulwa-ke laphana-ke. Ngithi-ke hhayi angiveze-ke nazo-ke iy'thombe, hhayi-ke abantu-ke bakhona-ke impela-ke, nabanye-ke baseza-ke basendleleni-ke. Mina-ke ngizocela kuwe nje laphana ukuthi ungene ema-comment section-ke futhi ushiye umbono wakho nje ngalo-ke lolu daba-ke lolu esicindze nebhasi nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje. Kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke ngiyeza-ke namanye-ke amavidiyo-ke ney'thombe-ke akuzobe kuthwetshulwe khona-ke laphana-ke esigamekweni. So ongakwenza-ke lapho ucindezele nje usubscribe.